iga ka resin kuta iyon ebue erisuk nen peruen omna kabasis. Iwe aje program Paipel Apasa togiri erisuk me peruri omna kabasis non Paipel. Kekeri neuj phone number oru fisu oru waru tiu siro oru fisu oru waru tiu siro. Achibe erisuk ren omna kabasis. Serivet main mat na neuj Paipel. Iwe ye achibe program Paipel Apasa. Iwe whakupak kiri seu tāpur ngeri kebi, pan maari ti ko tkrien. E whasosi apat tia si whagar wara te program Paipel Apasa live. Ngāp gara wusu kiri kebi rira bi o ara nero nanau te kamera atak. Everu cheki o akura. Feri te kapar e cause technical difficulty. Kisbi kapar faceri nori riri kerei o se watsara bugara wusara atstibis. Yep. Without further ado, pugite sako kapar ifaiwe. Agi chommagan mirich no new program. I bure katsakti gorsi bure yatik was jump straight into our questions. We'll fix our cameras later. Si bure wo yatik. Si owa got mira parap no neng. Kiri so chapur ngoruk rere bara bachak ka sabura wa fangiri game. Kiri so chapur ram tubru ge boron no prem. My rai got ko sabucher ko fangun mi fera bu bara kemari program. E program genai a was apem. If you two have me over not it and so you ought to go to work. Amen. Met wife how soon we get a baby. Oh, wateran, Mavet Grisso. What Grisso again. What Grisso? Grisso, if Pugo Vatter, ye kiss me one month. Amen. Eh, what ready go? Amen. You Sibure Toro Yatski Capacis. Achi ewi Capacis gerei era pata sa pasap with ceases equal. Met e was an e met ceases e don't go to get. We get equal. Your need. Me too fichare pue non go to get a pun which is but equal. You Kirisogeri nei rerare question fakun kiriso jabur non okay si aporau sabu si got pogiten nampayo Paipel Apasa gavet Iga Paipel eragen iwe ilabet bon ilabet sibefiti iwe non jamma pugan non Paipel mi wara fata punsises igot ilabota si atori era posises igot sises wesen got 100% pari wesen arvas pal 100%. Porausi eu meten reverigara mystery. Kitsigara morwan en gote. Navan epue agari kitse epue sibo weiti nore marau. Nge navan sisapue weiti. Navan epue murin e varau eu si papusin a city seasons nge pogiten populaira seasons igot put me a fat man up pugan John Sabureu Ogisireu Torirugat
Ma may togari si bubo energy. Di bwe nujen tegusanga wasen ifa meri nga you pusin energy pun sabajen bareven ren ifa ekera doro yo sebo tawe ngayen met son saburew ogisidewera mueran got feri fan ewakabas afennom nge erakabas iraisisas ewakabas annom ren got abat erge sokun got en fasun jugera eri sokun got nge fasun merigaira aban I got ewakabas annom ren got o got serive ewakabas feri betas medicin ren got a feri betas medicin ewakabas esap års minnet med åts negin för den kö aföri nuguri. Irai sise ejok nomren got merboda för fan. Sabara neri non jedese sabure wogisin roworu tori rowaru roworu pan rowaru sibure för arvas usuchok. Iwe göra gåte fasingari. Iwe John ifa Bible scholars rera god nöin fasingari god sam god ngurupen. Repusin fasven irmörupen. Norar nornavure är planer för ifan är planer robore för ifan robore för I darbas iwera akata fenni irausun iwe ifa ira pota era soreu son sabure wogisireu era pun ewe kabas igot. Ewe kabas afen usun jok nikiringin got. Iwe non jedese sabureu wogisireu. Rapu kota feri rang me feri fan urus. Iwe Nebo bun kota feri rang me feri fan. Sabureu wogisireu. Era fast got ngeo plural form. Original language rare era fast got fasun Hebrew Elohim. Era plural. Enam got sam enam got nöin enam got nguruben narera fast got. Iwe ogisin ru abarigich ia got nguruben fetannaga. Iwe ogisin ru ara nge förifan aga katunga wa bön. Aber nöre oro chokkijagis medicin. Nge ngurun got. Tawri ewerere. Iwe ogisin irigat iraigasi si uri got sam got nöidi. Got sam got nöid. Reram non ogisin irigat. Ogisin irigat aira murin got sam abasa. Murin got sam apasa.
epuesaram. Iwe irai Caesars epuesaram eufos. Iwe irapota ifa Morawaran good non Caesars. Mi was non naman si buwiti nare namas ebarau namas isa buwiti ihoge ifa may borwan iwe sa jeberi pugon nuk pues pugon mai kaspo nubuen ewa John nang aito ren ifa ewa bun Amerika irarwe iran siseswe iran arabas iwe aito around sirigeri pun Maria ebokoru eborero ati omedat rabwe dagre sisas ebwe uwe Tibisin 45, but matter färdigt att Tibisin 45. Iwe non nawewe CSS abon wese dan everarvas. Nöin Maria. Nöin Maria iwe den gott. På gott make the announcement. Iwe if 100% gott ebon 100% arvas. Ida digin ren aron as language ren human language ngebo 50% gott yung 50% arvas ngebo make up ni 100%. Igabet. Yung say da. Pues 100% good, 100% arvas, you were not even joke person. Even joke. We went by ifa tugubira idisin good. Iday we ira nigirigin men non arts human language. Tugubara idisin good. Ese ifa tufijin an nombui gut. Ese medicine fagadari. Porque den ewajen bue en marang si bue asaworu gut si bue faragot. Ebo sun yi an asaworu afaragot. Non namwari förifan. Men ifaitan Rosits. Pun mettats medicine förri färdig den ennan på ewawewe. Förri färdig den ramgå på Peru. Förri färdig den på Peru. Awewe. No buen budiu yuege met mitibis. Paipel abarera ese bo wortibisin. Seri nebo budan. Yuege ajak babadais fariden en meragsi Peru. Boboran babadais. Iwe Paipel barbari ke jusun and sees one egan necessor nebun su araben nara jatek. Met ebwan niet ebwe jatek. Midit usun en merang sibwan niet sibwe fasngeri sawaskot. Ira usun ifa rogosigin in Jesus Christ ewajen
ewe jen bugis arawas medicine si borogosit ngeri ewe gotsam. Ewe father. Ewe John Fergit. Ewe ibu wakoira bun en ekan muara rebuban kamet ika wada mefier met ame mef pastor. Ewe era kapasis nambain. Oh, Wata si buat si yogot. Ira. Ibi buat usut cekot. Ike bue igot ese tu ya buat novebek buat ever arabas. Iwe abi John Sugun ke kapasis kapasis jek kapasis basic. Rede benar bosera ewe usun don namun god. Kelsises esore beratori siriaron norun code pur code yewe code musician urusha esor even human language ke gitar wasisatori weweti nga retsaku kisin narvaiben si watori perigis medaki kabasis nebovuden nemu ferufan an fiside code apasa ira si bue feri arabas non ururu jiwe. She just be one part of the creation of the world. Me ponariwe feri arabas Adam. Eo kot sam, eo kot na, me kot ngun mifen. All right. Ira bi magno Genesis sabure pon Genesis sibujaga ru paruet. Nke ese orat van surasi preni en ariki ngai rausun na Genesis account Genesis sabure wo se revisu ko ta basa rebwe feri arabasonor ururu sises I was a sen pon kot ngor bwe en kathet e kot sam e kot na e kot mifen Sises bicara nomre ubder susora kabasa sun aferi nomre god ngeo kabasa wiri dia rabas ar nomre rabas iwe irera urusen feyet me kiriso pusises ke buese tori verifan meten me gang sibo feri sibo chapero non tibis ngira wewen sibo weidi esaputek sises ha nomre nebu dari wawiri di ebara raba sabunuro noneng no yerba pusin ansekiring eokot sam noran sam eokot na inapota eokot sabatira to Jesus Christ or furifan pun non son sapuru at we share more meter pogiten en kot to e jirapota tira to Jesus Christ pure pue mero very that here ko irmi nugu Jesus Christ iwe rapota si we nugu pue kot I parwasesen euren kot parigot en Jesus iwe papatais nora chorupu Jordan sasiri puru si sa papatais iwe magu afekti bareng a ye iwe wafakun papa ren iwe Jesus iraya urun kot Jesus autan nora korik ira kat son of God ewe non God iwe kot ngun mifen ke ewe gun bin Paipel apa sa usun nigi ban murra nge sabo gun mi bide pue murra no eu jak simpon le kera iwe Jesus meibung ieuron God pari God 100% God 100% arabas iwe rera ewe kabasi se pui fosurar putori bon God ke par arabas era hubusoro ese orever tori weidi era Wonporun God ira era mystery ira era Wonporun God mi ban non Jesus Christ ida was era mystery iwe si sabtori era posibue apa sabue si Jesus sapui God I was ewe non God
non Mark sabura on moru wagise on Matthew apasa afiterang iwa mot peri mari gotsam nagari Jesus Christ iaro no peri mari gotsam iraewe non go Jesus Christ. Nerian Chen. Yes. Nerian Fun. Amen. See, that's it. You were on if Hebrew 1:5. Mm-hmm. Mi bara fat. Pues más saturday Sagari Hebrew 1:5. If I done. Wilson. Kasi uja ka buat arisig Israel kay reading. You can't? Okay. Hebrew 1:5 pun god esabo abasa ngeri gabi. Ngeri eben nun ko jodnang. En nei. Igerai iwa wiri di Ewe wattien sefera. Genesis sapuluruget wagisire apasa iwe ewa buen ira namasi bab subway Arabic iwage ifa ibuja kritirira ewesi wa ka enne igera iwa wiri disabo kasap kot esapan abasa usun even jodna ngang ibwe sabasam ngai ibwe nei aron god ngeri Jesus Christ pun god ifa we enne igera iwa wiri disabo iwe ifa ira sibab subway rob me Arabic. ewe wattien sefera. What we're doing? Genesis sapuluruget wagisire apasa iwe ewa buen aperiweri. Warung mata teram feden nori tenibi. Ngeri waru wokus. Puru aserera yevo pun wa op. Sisa fokut tubura ren ewa tefa. Ewa afen mona de nore was a sorun. Non ewa bi fokun urusers men nigats. Nore was a sorun. Ewa fefi rapoete o afeten nore kira muen tiren akkar o purpura sepuen. Yes a city. Beaver finno. Feden non en setarawe ser. Nu buen Eve nede. Achu beser me ewa tefa. Eve asaturibe tifendiri god. Nge ese siri beafen ora noren setarawe tunubi ige ser. Vira para nonne 7 achiwe chora bara Jesus Christ. Parkiri sore gun mifen che ro kathet kairi sigich awari sigich seri rom tori kerai fidiki chnari fansor ar poso pura achi program pure boraj we oidi me dusun pai para pasa kiri so chabur non si sati gor amen. Amen. Usartibis me tuenjuk osugosuk fiden abe setup pogi den mirafe ade setup iwe si
egi pun next week iga ba event iwe bore fight e bore ira usun aje show iwe geren igira jak ren iesi ma osugo fein bue ese abu kon nien men iwe ewe ifa niuriti ewe kaba 6 si February nge mi okay at nawatamon ware bun mi oche bata si February si se skot iwe ye metu ewen si era si ses igot pun ikke ogisin sia ngoruk anin nisin madan Paipel iwe ewe ifa ewe Hebrew nibu iwe ebon fas ren sises ngeri gotsam non nam sises ngeri gotsam era enei iei iwa sebom iwe wen bue barata bue irme rueben ese wore tegia napserieben iwe sises efirata bue subservient bue obedient ngeri ewe gotsam Aidigu ifa ika mabun ese tueror merem pastor si bure ika bior Rero eul kabasi. Ewin kabasis Si baca bayi Apasa seasons pari got. ewer Iye orang got. pari got Iye abarawa gits. Ira ira puri sefer puri pui gitsero nore area. Ewer. Na ferita saben. nge ewe we wen egon emwe matats medicine an epwe we geri gits mara we much epare radnan Colossian sabure ogisin ifa ogisin on me visu te uban mo fedangeri epwe fat mete si boraus ren Colossae Galatia Colossae on me oru on moru arabun ren Christ God after betats medicine nanne me wan fyrir fan ikke we betats si a dogeri guda me betats si sap dogeri guda but ikke we ngun mi war arbeidsjøkken med dem. Sabon mi fokkun marvan. God føri medicin redi og aban færditan. Christ fen namora muen medicin. Nge non medicin ratu føgen. Rabatu føgen. Amen. Iwe idausun idausudan Christ. Pun ifa mi war eje sermon ma pastor. Era pun non and even Googleo idaitarwe. Yoge how great thou art is the title of the sermon. You get when summarize itai pue eu rapes miden non idisits nom non nikirikiri rapes jeans iwe ira jeans
urusen irisi e tufuennon. Paridara jeans e par otufuenni urusen irisin urusen med touch med irisin non for i fan med fanden. Ren Jesus Christ. Ren Jesus Christ. Amen. Ie, ie sa fatan ngeri fawe nambaru. Fa ajira question nambaru. Base 1 met die on meribu wukisira on me. Met awe wo e wokisin nan matu ngon me nibu ngon meo iwe era wokisin era esap war och minne a torong non awe rarvas a togeri animenga nge mi tou seri awe rarvas seri awe even arvas ira minne a animenga iwe Iburebo ngerian man epwe awe gerigits menan pugabit meta Ren achibwe erisi wukisin achibwe we di brushere chapter era met die on me nibu. Ikapassun e was firen already re ko sermonian laws iwe norachi bo we di luponensis hawa geriki ko scribe e wogisin e poros sure tradition bu merer nge me te pue toron non ahora arabasi da be e puede benga oro arabasi da met arabasi kiek iwe mesi saprueri pu mede eri benga mede to seri arabasi da eri benga wewen e coach re pese buki sira re pu seri benga be chakur bo re eri Teibe retiri ke wogisi yes please yeah enari iwe obusara iburebo ritme nan Fasiberga Fasichu Matu ngon meribu wogisin ngon meo. Didi Matthew ifayen Matthew ngon meribu wogisin ngon meo ngon me nibu ngon me oru torirue iwe iwe pobutap wan ngon meo a pick up me wan ngon meribu esap och minne a torong narawen everarvas a togeri erivenga ngebet mi tou seriawen narawera even arvas ira minne arimenga iwe ogesingon meribu Petrus airari kobwe awewe gerike mwewe de porausen awewe sisa airarir ifausun awatiwen puan wewe mang usurekewe nusun Us ausap wewe tipo meidi sin minne atorong narawen everarvas atorong non jugun garan murira to useri non tibis o naririsin nge ekkewe touch me to useri non awan rabo seri nerukan iraminne arimenga even arvas pun seri non nerukan Tou ekiek mingau ekiekin ninni ekiekin so ekiekin mojeiso ekiekin sora ekiekin jofera me aitangawa arvas ikkeekkewe taasra edivengawa even arvas nge an even eboboga nge esap mo toribein esap nevengauren iwe Mi was Joseph ever.
Pun meren eko farisi besadikis. Nupunen hisis kerer kocan ke ramo wer sederbur hari benga pure putoro nara wer iwe hari benga no serbede hisis apa sa medera iri benga medere to karkaru gisin mesefata to non awan arabas ebu buta seria nedip Raja kagak fagin nedip ebera iki chono re med nedip bo apa sa Macam orang med egi gu mi agak ngiri ngasih iwe ira come out med ewe action ewe furry iwe ira di benga warabas kau betul tu userigit orang kau furry benga pusai egi non di bahasa furry iwe ira di benga Amen iwe air gu abuan ikai sepat curor server berem iwe Parem jak opusoro. Ino pota eki met ewogisin eko cara fara repue eseri benga met siwaro. Ika met re base order. Ino pota sapari di fil bet sairi. Ngene fide ke sapure or maybe kapasi circle unclean food. Nor ko ba en e por raus red met mi nom pugapin. Ina. Ye saporau swan sakobaden matat Ina, that's it. Yes. Ina si pue, awe geri repo iti. Pue be deri bengawa, ewo be to serigit. Yes, sapore be saeri ha. Ni besi Good point. Ameret ke wateira pun esaporu wenga ren met siabasa. Pun met siabasa met mi to benon pugapin. Usun ifa show arabo Paipel Apasa iwe gaise pacuror iwe yesi berban mogut airigu aban urus kiriso jabur ngeri amano reraru question nampai degat James Rhowuniong Minnom Yera ifausun ajwere o Abraham esap kurapung meren ko treran fefer nu puraeri osor Isaac nunwe ren orang rasor ye kasi wajan ke puewe ye ka puasa ibu kasi robi jak simple me jabe jenes puri na bebi kapas ora ruever kasi wajan ke pupar pisren ne ari si bu fer so puedo aj pu egarien Iusia wow kasi berapa wow ika kasi wewe di ot metas na Paipel ka riti previous Augustin kasi pa wewe di ka riti di fan seri ewe Augustin ke riti iwe yesi bure torong nan James Rhowuniong ifa Urugat Rhowuniong Rhowuniong Poputa seri ruebi obisoro Poputa seri Rhowuniong iwe di yapan Mirano yapan mo seri de iwe Paipel James Rhowuniong James Rhowuniong iwe ien metera ifausun ajuet neo Abraham esap kurabung meren got ren an verfer nuber eri asor Isaac nue wan ewe rawar asor iwe Augustin Rhowuniong ka gurabwe an nuguruk me verfer ragak fön. An nuguruk me verfer ragak fön. Nge an nuguruk urusötsura ragak verfer. Iwe binne ammak nar ewe tarbo bibin
ika nareo Paipen a boriwata. Abraham a rigugot. Ngapukiten a nugruk a kura puyung meren got. Iebinne Iebinne Abraham a ideri GIGN got. Ieusuno wakura. Pun ever arba sapung meren got. Ren aan verfur sap ren aan nugruk. Iwe ira usun met porausen Abraham. A kura pui a nugruk. Era Abraham nugruk. Me aan verfur ra afhagen. Iwe minne am ifawe. Nge aan nugruk a urusetsura ren aan verfur. Bifat. Iwe ira beden era James Rhowuniong. Ewe porausen Abraham. Non ifa non sibwe oporausa iwe usun arue nugruk orang arue verfur. Arue verfur orang arue nugruk. Wen meru rejek orang vergen war. Afat. Iwe sabwe. Ebe tachi bashiri. Poyan Abraham washarade Isaac esapira ebe marau rera wasor. Ebe oidi verfur. Era verfur ache verfur soren be Isaac. Washarade Isaac esapor be ira ewe epogura chen merengot. Ngeferi tere urugu ko dari ke washarada Abraham. Ira urugu we washarade noriwe nge sapor ba ferrewe bun a verfur bine agra chen merengot. Nge gine repwe anugu me verfur mianga vergen. Is het ore duwe jarpo e bufesen. Pure urugu epo fiti verfur. Yo ko dari repwe washarada noriwe. Iwe veirariwe nugu pun ko dari repwe furry. Igebet. Ige ese furry osaru Isaac. Iwe se ore duwe jarpo verfur repwe complete. Ngai na wewen pue saputeren an furry ewe osor ren Isaac ngai pue tori ban apa ikot sapira usuche barki sore si pugurachen meren got raj furry met ekonuk ngapukuten cry saranom ret kota ereni gichira eurugu iwe si furry ngai ke si furry iwe ese be or varau non. Awe wo pun met epwe fisngeri Abraham nubuen nubera nira Isaac iga be ososen posu. Met rewe eweruguk ngebet met Isaac erugu. Purirera nugu noren kotereri masore urugu. Punugu papirere nugu metochi sebo gurare mesas, right? Ever. Yebe ira uare we gewo merera pram bo seniorori we merera ire urugu apufis ngabi koraberen got puni pata kota wate we substitute ewenam purira test of faith me sibu nugu saberu bet koder gich ge kodar ke boy win noro ready sabat you have to pay purira bet koder abesa ngabi or ngawar pesor ngawar bi chekor fetch ngere medra apram beferi ewangen verfur angangen nugu mi panorar verfur atau iko tidak patawa serveri Nge para rugu ika was osen go through ben nero Isaac epo para Isaac go te para Isaac. Well, we cannot speculate that. Ko te separ Paipel separ renor. Rera nugruk. Rera era pram nugruk. Ngapata ngera metera test of faith sa pren was in arepon nero Isaac. Ngera test of faith obedience. Met ko deri
Abraham, I obey. Okay. Iwe we meruro sor puro sap Jesus rai o se der meruro sor. Ewer. Alright, Iwa substitute. Ira nge saputar emeren ira yan apra puri arvas merer arbun dia ro Isaac. Nge ira we po substitute diri anti visible. No. Eu check test of faith. Nge di hapra me sap erbu kisira. Esa ferry den an ferrewe e pokura chen meren kot. Rearu fer no. Eu chen apon non Jesus Christ norwe usun Jesus rai we ko eu ro sor rapseri Isaac. Isaac eu check test of obedience ngeri and go dire Abraham. All right? Okay. Nge sap gura chen Abraham ren go ren metwe e po sen dia ro ruwe. No. Ina potabe ko te te bechen besiri. Aja ke free standby. Puri fara substitute sabrai eu namin go Jesus Christ rai eu netin nam. Ira eu netin nam e po be ro feri den Abraham por feri de Isaac por feri das ki jeri sin. All right? Eu je ke suru eu sado eu je asor por Isaac re busiri puirai beru sor Jesus a koda orayo nam testamen no posa puirai we son of God we navin God e pue wat Iwe a jogoru virit noit nusun. Iwe ye mi ban mi jogor ru nusun atke question met awes awe okay. Iwe nampariari. E pui fa sure pue weso sin sire pue a arba karado wardon Jesus Christ. E pui fa sun e ipu weso sin sire. Iwe si pue cheberi. Nge si pue isari en mererian. Iwe ge ifa ite ururun pun John meteke affatidu not pugabin affatidu ren archibwe sibwa neri saside sibwa neri sasineri iwe ifa non pugon matu röveröri ira mi ada teritiu ekko touch medicine mine sibusire iwe panmarugura sibwe ritirien ifa situational circumstance ren metafi fish fanang one for fan pun ira bet ebo parade sigits non at sire ira bet one edisigits non at eki ekren arabaton me to awen and she says whatever. Yeah, go ahead. Ren achi basire by ben mi was it clear mi fat. Puyan Jesus ruin se fan arbado. Now you get sin design medicine fulfill borude. E karaje met rushun e kawa fisuria fu ide putori for fan nge sin medicine borude. Med de jagara nushun non medi sabur ru ke seron mer ru med nushun ara side mang. Ewa gospel e boa far ngedi for fan da jagara rushun bu base watani sabur ru e kawa image e kawa sin. Ewa bagur papinon mito persia Chris Rome iwe yi sauram won na sabun pecere ori si ewa saje tu deo bun fa bo fito iwe relasi bo sin sire ide to dun yan sire se por ni wisa fan pure sa esa pari necessary na boda chi bo se sire ngau chian meter no bun marawa jikere igebet pura chi bo na dagre function. That's the most important economic opportunity achi bo sire waradon Jesus Christ pun sire she is fer rigiji anewin seven bior ko sin base nor rover in a gajira ko panari and there met sabur rover kala sin medicine
sipun negeri. Ikresis sin. Kesem kajen. Ese churor atstaivat sibue anneari. Iwira ren Ngira äämi bintongari obe ifa no awa pusin rittiri mätyreveruari. Pui ei sia porraura of time. Iwe ai kirissu jabur ngeri kebi. negeri era ngori to busoro. Era ngayon a nigidu gere o fanson. Ie bobara. Ile kore raucha. Atsibwe nigidu gere o fanson Jesus Christ arbuni se fan. Yen mi nigidu nge saparabwe. You're listening to KICH 6:30 a.m. Haganya Guam. Yatek igich. Patayan kesabu. Ye sipore yodek sebem godna nang sibwe fokurgar kiri so japur nguruk. Rere fanson kapan ngeri ki jat sibore pon poros perwere kamasis. O sore ke se par guru se chacha we ngai sati gor re gud mi fere pur pusin. Feri me te pu medatan fetare je kamas pur karwa ser kamasis rupan to gori we di osire. Ochan metro je sire sire Paipel. Nero ki chnon a station if you check it medicine fanit was sati gor. Amen. Amen. Amen.